8, 7, 6, 5. Cul. Oh, ada iyo cuma mana? Baru. Ali cari deh. Ali cari. Ali cari. Ali cari betul. Ali tu. Kalah. Kalah kali cari. Kalah. Menang bro. Merah menang. Pasangan sampai nomor 34. Bintang Samurai KL Karangnangka Bangkalan. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Dua golongan menang. Nomor situ Kerso Alam Haji Ahmad Pamakasan Bede Ebere Asalefang Merah. Sarang pasangan sampai nomor 4 Gagak Rimang Raden Haji Muhammad Thohir Kabupaten Bangkalan Bede Timur Sanepang Kote. Jol. Pak, dia teku Pak. Aduh, teku berkum ribu. Wah, ini teku. 5. Merah menang. Pasangan sampai nomor 6 Jenderal Muda Hajang Obat Kabupaten Sabang. 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cul. Potensi sampai nomor 12 Sapo Angin Sakti Adi Rahman Belega. 9, 8, 7, 6, 5. Cul. Merah menang. Pasangan sampai nomor 14 Bintang oleh Haji Hasan Sapang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kor Laudi. Cul. Ni terus setel balap je terus. Merah menang. Pasangan sampai nomor 14 setel balap Abim Torjur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tur. Oh, ada setengah Murus Timur, Muras Timur sebenarnya, Muras Sibero, meriak Papua nih. Potensi menang. Pasangan sampai nomor 4 lekor Bintang 99 Dodi Sumenep. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Betul. Merah semenang. Pasangan sampai nomor 6 lekor Bintang Bonek Haji Syukur Pamekasan. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Potensi menang. Pasangan sampai nomor 30 situ. Bandar Api Haji Mamang Ridwan. 8, 7, 6, 5. Betul. Oh, ada iyo cuma mana? Baru. Ali cari deh. Ali cari. Ali cari. Ali cari betul. Ali cari. Kalah. Kalah kali cari. Kalah. Menang, bro. Merah semenang. Pasangan sampai nomor 34 Bintang Samurai KL Karangnangka Bangkalan. Telopolo Belu Pak Polo. Telopolo Belu Libas Junior Rani Bangkalan. Bede Bere Aslepang Merah. Sarang pasangan sampai nomor Pak Polo Erdogan Haji Halih Bangkalan. Bede Temor Aslepang Poteh. Untuk persiapan pasangan sampai nomor 42 Pak Polo Telok. Waktu berjalan untuk pasangan sampai nomor 30 Belu Pak Polo. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Betul. Potensi menang. Pasangan sampai nomor Pak Polo Erdogan Haji Halih Bangkalan. Pak Polo Telok. Pak, udah.
40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol. Merah semenang pasangan KP nomor 42 Trobos Sakti Haji Lutfi Bangkalan. Nomor 45 sareng Pak Polo Petok. Pak Polo 5 Joker Kelap Haji Hari Semudi Beda Aselempang Merah sareng pasangan sampai nomor 40 Petok Ser Nasr Haji Rudi Pamekasan Bede Temor Salempang Pote. Persiapan babak ketiga golongan kalah 25 10 plus 10 telur ekor 6 ekor 32 35 2 1 10 9 8 7 6 5. Jul. Pasangan nomor 40 Petok Ser Nasr Haji Rudi.